por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Kan riat thewangin Nicolas Maduro chu USA na mana putrampan aman ani chu risuan tura hian USA ta ni na da ani a hemi chungchang a hian nimin lam khan Donald Trump hian statement a siama heng chungchang te kan en honga tin in mulo lam karon en puile bok don choni atir video kan enang khan Maduro hian USA hi laulo khop maya meron man ro heta hian ko ometi ten alo au khum viau to thina tin USA in an ramarui lo na sataka ron tollu tuwa apua chumilo pui tuwa chuan apua hei ti top turin voi tam taka lo warning lo peto thina amaro chu thu oi a nekin arun lui sau sau mati turani a hetiang thil hi a thleng ta ania ramkhat president ramkhat ho to pa ber zanlaya an va suan chuak nal mai ni ro pui dang dai khop mai chok a soile du chu hei ali lampang zong thirna lam ple lampang zong karon da choka video masalama po mitam takin leftist lutuk le anti Trump ang GMO anti America lampanga te melo ngai sak ani lem lowa thil hi ale lam le lam mi soidan hi kan thria da poi mo le lam soidan chu kan thre ne le hlui to chuwang chuan ale lam thir dan a om ve thil chen dan le lam pangki om ve ti kan thriat kha poi mo ne police Trump statement ngai thlang And early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas thui deuh hleka tumna da thui lo te anga hlom deuh tlat Donald Trump hian kan armed force te boruak tuile khomwal atangin Venezuela an president kan manna hlotling takin na han thoka na ro pui takan thoka dan po chepa dictator sual takmai chu man ania New York phur lu to ania Maduro le anupui te hi ruihlo tol ruk le US veina tura ral thuam nei tumtiin thubuai an siam saka US court an chungchang hi rel tur ti ani tin he an operation a hian mission a hian US sipai te che tan aro puya ngai enom tak soi tham fe oma chungte chu munda ngai lo ngai tha thei thauin karinga chanchin ziak polte aroma ti chuan hei Maduro hi USA phurlu ania US sipaiten an mana ron kalpuya ama hi ala zam lo ang reng khop maya Excuse me? Sorry? Hello. Happy New Year. Bienvenido. Good night. Yeah. Good night, que se dice así. Good night, qué triste. Buenas noches, ¿no? Good night. Happy New Year. USA han lupui to nuwa video ania Drug Enforcement Administration te DEA ten ron kai chuaka motor tangin ron shroi luta chapal nen ania amai palian pui mai ne kete ana de nge ti hriat theya bai de ui maya ron chuak de ulat be min lo om thupa hello nantia happy new year ron tia good night ron ti phei de ngau maya azam lo hle ti bit meng le achezia polan ti ratum hle ni Maduro hi dictator ania
aro rel dan po khau hle ti hriat the tin an ram po in tuara ruai tu thata kan ni lo ti chu khovelina a hriat dan ania tuntuma hetia anan man tamai po hi US sarkarin ahan man tamai po hi mitam takte tin an rama tangral tlana chuak to te le an rama ashe omna tuar to te aniang chu mitam tak lomin an lam fut vuta chuti rual chi chuan social media kan hmu tam em lo chu ama chua zalen tura nor tu an man du lo tu protest tu mitam takanom ve tho pokani ti hi an hriat tel anga yani Mipui tam takte chuan an president dictator an ram ti mason lo em tu mai man ani hi an loma hlim takin an lom zia te pon lan tira media ma ate po an puang zara tuna chon kan rabin ma son ve tonga kan ramin thatlama pan ve tong chu tin an puang zar lom lomani chuti rual chi chuan ale lama he an president man du lawa protest tu hi mitam tak an pungkhawm ve thawa tin New York khopuya nge te White House kota nge te po adu lo na lantir na an ne ni president man sak ani hi an lom lo hle ni kan New York khopui lama me ni tuna thala kan hu me khi Venezuela khopui lama an president man ani du lo na lam ve thung ani ya an trong ten ziak tet kan chiar thiam ve lo wang hian Spanish strong an mara wangin ria thiam har khop maya amaro chu an thu post da na zirte the translation mangtea riat thei ani heng ho hi an president man du lo wanga pungkhawm te ani Maduro man ani hi an soitong khan lom tam takanom lain lom lo mi tam takan oma an khopuya po mi asing an waitel pungkhawmin lung oilo na hanlan tiratin khopui sang sanga po nei ania mun then kata phei chuan US flag te hal ani hial nge ani tin US khopui sang sanga New York a tele Washington DC ate le mun sang sanga he in beina miram shoi tu man ani ngothi dulo na lan tir pol tam tak an oma Mipui ngai dan in an lo na khovela hian ngai dan ai nang lo kwal velte noi khop mai kan soitong khan Venezuela hi khovela oil reserve nga ber an nia barrel billion tam takan neya hi ani na taka chuan an ram hian tangkaya manglem lova an politician te an ram shroi tu lute an hausa a hamara chumi pui nol puya a thleng phak lawa dictator ro rel hnuai oman nia chumi chuan lama mangle he an rama drugs ron tollu chuan lama mangin chuan lam thatak nein tuna hian USA hian arun ania an ho tu pa po America rama drugs tollu thubuai anan siam sak tarup mai nia Venezuela mi pui tele ram dang mi pui te pon hi Venezuela tan chuan in siam thatna hun le America poina a chuan lama man democracy tun din nana ti ani thu a soi hi be se na sang tak an nei the na tur po anianga mi tam tak be se angin amaro chu heng ram boi lak lo te heng ho hi in siam that mai an har sat khop maya kum tam tak kal ta khan Iraq chu US in George Bush a hun lain alo run to ani kha le chuan khati hun lai khan mi phui te le US military te chuan Saddam Hussein a
lim te potluin alalna atope ti in mipui tam tak te po lominan aw ani kha tin alim chunga lamin hlim takin an lamani kha April ni kwa sang ni som ni pathum ania amaro chu hei kum som ni le pathum aliam ta a US suan chan thatak nein ma weapon of mass destruction khovel ti chokpoi thei tur len ron lian lu tuk tur ven na tur ani eti te tin terrorist apui ani ti te in kha arun na chan chuan lam thataka mangania amaru chu eng evidence ma an nei lo tin dictator ro rena kuai tarun chung changa wangte chung vel wanga kha in be na kha in run na khathleng ta ni sadama pai thlang na khathleng ta ni a amaro chu democracy tundin tiamin tiang khan an cheta ania hei kumsom ni chuang alo liam ta a tu nuwa khovelina athlir le a mu le dan te mitam tak ngai dan an la khom le ta ka hian sadama hun lai khan tun Iraq hun ai khwan Saddam hun lai khan an khovel kha Iraq khovel kha athazo kani an din hun kha du omzo kani ti hi mitam tak ngai dan ani vele tatlat mai ni chuwang chuan US khan hatiang khan Saddama pai thla in democracy tun din pui an tum mania oil nga aram hi tun din pui an tum mai thina te te afiam thon soi dan deu ni chu amara chu hei hi ngai dan pakhat oma chuan khunglai Middle East ramte Arab ram ho nam kol sen lu tukan nia Bible atanga kan mu to pem wak pema zin kwal nam kol sen le nam sual le lul tak tak anni khung ho en kol tur chuan ti deuh thek thok le dan khong thek thoka kai hroyan ngaya an throi tu te po an ti deuh thok ngaya chuwang chuan sadama kha tiang khan a chero wa thina ni ama thu oilo te tin an dan za lo tu te laka chuan za ngai na lan tir vak ngai lo ti kha ania chu hroi tu nun ro anga alan thin na chan po nia an soi ni ani mel khop maya tu thleng khuan khu khunglai Middle East ram sang ho te khu kan thrianga Saudi Arabia te Dubai te thleng poina riang an dan khir zia te le an dan khong zia te zom angai that zia te dan zom lo te an shremna nat zia te po tu thleng hian kan la hrehlom ome ti chuan Venezuela hian an president man ani ta ka chuan president lailo an ruata chu an vice president ni lai Delcy Rodriguez ani hian athu soina ma sabera president lailok ani anga athu soi masak bera an president chu chuangal turin US aphu tani hatiang vel khani a politics so etinge akal chho zela etinge anom zelang ti hriathiam a har khop mai tin an soitong khan Venezuela ramte angpo Christian ramma ni sela aru I hlole corruption ina akhwar nge tak mai ania ruam hanna thazok manga din mun thazo ka hlan kai theina tur mi puitena an chhor phak ve theina tur ruam manna nen democracy tun din po tumta sela an boy chho ve mai angem ti te po mitam tak ngai to na lom heng ram kal sual kal diklo laklo te hian han kal that mai hi an har sat khop mai Irak ramatangin khatiang khan kan lo hre an boi chho noi dan te chin chang zir pe te chuan kan hrianga he chu mai ni lo he kan thenom ram mai apo Myanmar te kan hrianga sipain rowan han rela sipai ro rel na pai thak tumin Mipui tang ho te an han thok howa enge mo hleka Mipui sipai le Mipui sipai anin be mai anin ti bo pol angin anin ti boi maya khang sipai te khan democracy polo pete reng sela ro rela in chu in khang Mipui te khang pol ang te ka anin be le don tho an pek ma pon an lo in be ania boina at chualak lo to hi chuan keng ril ru zong alo hroi kholo to wang hian boi chho zel ani tin heta Bangladesh te po kan huwa ram an han ti thadon thina buai le tu te mo polin sarkar an pai thla khati reng khan heng khovela hian ti tiang heng aram boi lak lo hian thil alo thleng to thina ni tin ama salama po kan soi to Burkina Faso lampang an buai hat zia te po kain lo hre to lomin karenga tuna an president nilai mek Ibrahim Traore te po boi noi kara aron president chawani an throi tu aron ni chawani ti chuan an ram siam thanan thei to
achua amaro chu ti chungpo chuan khothlang lam a on lo wangin ti bai tiang beina ha to na sat ziate bai thak tuma malak ani na sat ziate phia ruk tuma be ato na sat ziate mun sang sanga I lo mu to hlomin karing khovel politics si amaka hria thiam hara zan khathil thuwa pol anin thak thleng hlok khatiang khan ril rodang an lo pule da izela chutiang vel khovel chu ani Venezuela president man ani mitam takan loma mitam tak hlimin an awa chuti rual chi chuan mitam tak an thinrima lung oilona an lan tir vele thung boka chutiang zel chuan ram sang kal phung hi ania Charlie Kirk te khovela pathian thu hril tu le debater ro pui tak mai ka hlum ani me upoin mun le muna le an su na muna po lo celebrate chil du tu anom zel maya atu te po hi ram shroi tu te du le du lo tu mi tam takan oma tha ti le ti lo tu tam takan oma amaro chu US foreign policy ero hi chu kan ngai tu chian dewa kan ngai tu zaw ve deuh hi anga in ka ria kan lo tran lo khan kong ro asu em lem lo na engtinge le lama hian midang in an thira engtinge le lamin an thlir ti te kan mu chen theinan kan ron tar lang vele du shim ani e emponi se engtinge hei hi ani zeldon khovelin a thlir thup mek chu ani hi tin ram le ram in runa hian chuan lam tha tak hian nei zela tuna po Venezuela runa aman chan chuan president man chan chu ruihlo kai hnoya wang te ania chuan Russia hian Ukraine runa kan tingot zela amaro chu hei po hi Russia hian chuan lam tha tak ania Donbas sevela Russian Mipui te henglaya Russian mi te nasatakin ati hlum thina ni sarkar Ukraine sarkar hian ati hlum thina ni angai sa thina ni ti chuan lam amangin kami puite khachan chuangai ni ti chuan lam mangin Ukraine abe ania tin sadama hun laya Kuwait abe chungchanga po Kuwait khan Iraq oila la ru thina ni tin an tang boka tin tu hnaya operation sindur India in Pakistan abe iwakna khang chungchanga te po khan chuan lam thatak kan nei ani kha chu soi angai kherom lowe chutiang zong churi khovelin miram arun hian miram le ramanin runa anin to hian chan thatak kan nei veka amaro chu achana kan pomsak lo kha chu a clear tu te a mutu te ngai dan ani to mai ni na langani kan tran zong te kan thian tha te le kan mu chang tu pa deuh te kan thiama kan mu sual sa deuh te kan thiam lowa chutiang vel khovel chu ani berin alang